Республика баһалыга отуын сүбе 2-нче хирбекке хыллакка отуын сүбе 5 күннәгәй тахар бутурагынан Саха Республикатыгар эксекуля хөлөксө сүз бейхин сылыгар ананар пятилетие Кулаковского билдирилебите. Бу чертетинен федеральный партийный проект ихинен духовное наследие ден кайысканан эксекуля хөлөксө дехелестибете ден үлехамнас ытылдыр. Ол чертетинен бүгүн биһиги бу Чорапчу районунун арылах нехилегер келен турабыт. Билербит курдук 1904 сыллакка арылакка эксекуля хөлөксө аңмаңнайгы бу аргыта хох уруну териен онна манна бу утык серге ие кут сергетин турор бутабиллер. Бу тухунан Людмила Рясовна Кулаковская бу хергелери үйетитери 2-10 хыллакка бастыкы экспедиция терибите. Эксекуля хөлөксөй сакаригер үс серге хергене турор бутабиллер. Ол курдук бу бастыкы ие кут сергетин арылакка 1905 сыллакка бор кут сергетин Кривогорницын терибит ыгыгар күлей терехинигер кыттан манна бор кут сергелерин турор бутабиллер. Онна 1900 сүрбөтөт сыллакка эмекен сергер отугар Томторго автономия териллитигер ананар эмекеңе сүйстен тақа кехикыттылах ыхан манна салгон кус сергелерин үс сергени турur бута. Күн бүгүн оттон бу сергелер үгүс жон серге индирехин тардаллар того дейтер картанан алан көрөр боллакка үйөтен көрдөкана бу равнобедренный треугольник аюта таксар. Эдер историктар, этнографтар, интерехиргиллер, бу хергелер бейбейлергер мыйгын аспаттар, тустуһунан ураты белелектер, аюлактар, бичиктектер. Бүгүн бу арылакка бихи арылакчынын сергетин, краеветтарын, жахалтатын, ыччаттарын кытта төгөрүк остолтула кепсети ыттыбыт. Ол түмүгүнен бир санаага келдибит. Бу история керехетин Эксекуля хөлөксөй бу Чорапчу сиригер уотугар жонугар сергетигер олорбут ологор келен үлелен айымнеларын айбыт бу историятын энники көлөне өтчакка бихиги кепсиир тередер өтө кеспет болор. Улус Батурус Чорапчу улуун историятыгар улахан бели болар. Манна культура исторический улахан бели күннер түгеннер керехеттері болан бу серге турра бихеха улахан инники сағалахынарга сағақтары сағар, онна олу курар туғайтыр манна білген бихеген негетін бу культура искусства эгетін жона хеггете өтчаттары Ütüge kerege siddir ulakan kulturne исторический туризм маршрут табытынан хайдан инникитин бу билген чурапчулугар ыл саргыта сылабиллерилен олус тетимняктык улуспу сылалтата ага багалык Степан Анатольевич бага өйбүнен ытылла турарынан онно хептех демографический де политикага ыл жекерген туруктакты буутугар баян олушчуге проекттар такыктырын сөп бихи бүгүн манна келбиде чистабыны кытта оны бартын турумнахан сүбелехен халгы олокко келдерерге үлелехикпит. Айылты ағата улу бүлүхөк өксікөлі олықсөй бұ тұрырттабыт үс сакралнай сирдері. Бұ 1904 сыллаққа Чорапчу арылағар әргі сұртқа үйе бүлі улуғығар, онқын елегер, ағақай серігер 1905 сыллаққа тұрыр бұт бор сұрт, бор күт сәргетегер. Онна 1904 сыллаққа емекен томтырғыр, үрек түрдер тұрыр бұт үс сәргетегер, сылғын күт сәргетегер. Бұқаған әрі сақа жоны. Бұ үс күттірін беғыр көтер хирдері болу ден мен біге әріліғпен. Манна
Kelbis saka jono bu kolor bu 100 ulus. 100 ulus nehlekleri bu hergelerin nehlekler. Образцовый нехлектер булуктактар дияныбын. Дон серге келлагына бу нехлектерден күйс оғылан, оны бу хака жоно маннык шүйей хайдылақты үшөйді олар бит ду диен биге туруктак эреллак булуктар дияныбын.